Dobro jutro, moja raja. Trenutno smo na 5K. Uživajte. I čao ljudi, dobro došli u moj prvi vlog. Uz ove divne zvukove motorke u pozadini započnemo moj prvi oficijalni vlog. Što želim da vam kažem je da smo skoro stigli do 5K i da ćemo u nastavku u ovom klipu odgovarati na pitanja. Upravo vaše. Uživajte. Danas sam jedno 7 sati ranije izašao s posla, što je fenomenalno, tako da mogu vjerovatno pripremiti klip za vas sutra. I u nastavku klipa vjerovatno ćete gledati moj ružni setup tour. Uživajte. I draga raja, što se tiče setupa, znači tu imamo jednu baš dobru stolicu. Rimpage stolica koju sam platio nekih 150 eura. Tu nam je Logitech volan, naravno, na kojem vozim svaki video, dole su nam papučice i sve ostalo. Tu sam neki cable management radio, ukoliko se može vidjeti, možda i ne može, ne znam. Tu nam je mjenjač, imamo tu Fury, nekakav, šta ja znam, tastaturu, miš, tu nam je sveska za pozdrave, je li tako, jeste i slično. Tu nam je novčanik, naravno, nema ništa para u njemu. Tu nam je i prljavština neka od TV-a na kojem inače snimam. Tu nam je daljinski i imamo olovku s kojom zapisujemo pozdrave. To je otprilike to što se tiče mog setupa. I ovdje ta strašna kutija u kojoj vidimo Asus ROG Strix grafičku. Sad ću ovako samo malo da pomjerim, da vam pokažem. To je strašilo od računara, eto ga, i tu nam je AMD procesor i tako dalje. Znači, mogli ste da vidite moj setup, a sada idem da snimam jedan drugi klip za vas, a ovaj klip ćemo vjerovatno gledati prekosutra. Uglavnom, uživajte. Nadam se da vam se svidio setup, nije to još, to bit će još dosta izmjena ovdje. Trenutno sad za sad je super. Puknute su mi naočale. I raja, pošto vidite, vi mene vidite, a vas ne vidim, nemam naočale. Uglavnom, danas imamo posebnog specijalnog gosta u ovom klipu koji će nam postavljati pitanja, to je moja djevojka Emina. Koja se nalazi iza kamere. I idemo sa prvim pitanjem. Prvo pitanje, kako si? Odlično. Koliko imaš godina i gdje živiš? Imam 22 godine i živim u Sarajevu. Da li voziš auto i koje auto je u pitanju? Pa vozim razna auta, imam preko 300 auta u garaži na porci, tako da ne vozim ništa raja, nemam vozačku, tako da u budućnosti bit će nekad nešto. Jedno od težih pitanja, da li imaš djevojku? Pa djevojku imao sam i valjda će imat poslije ovog klipa. Kada stiže novi mikrofon? Mikrofon sam naručio, platio sam ga ovako negdje 45 eura i trebao bi stići koliko znam sad nekad krajem septembra. Da li ćeš ikada raditi daily upload? Pa koliko možete primijetiti na kanalu, ja već radim daily upload. Desi se u mjesec dana, možda 2 dana da pulim, ali ja to smatram kao daily upload. Kako ćeš nazvati svoje fanove? Evo ovo pitanje je za vas. Pišite u komentare ispod. U koju školu ideš u Zagradi, šta si završio? Pa idem u osnovnu školu i završio sam 3 prva razreda i to je prilike to. Čekaj. Šalim se raja, znači ne idem u školu, završio sam srednju školu za grafički dizajn, tako da eto, nekako je u vezi opisa ovog trenutno što radim. Ko ti je bio uzor i šta te je motivisalo da kreneš snimati YouTube u Zagradi, koliko dugo snimaš? Što se tiče mog uzora na YouTube, to su definitivno britanska grupa momaka, Sidemen se zovu, ukoliko ne znate za njih, ostavit ću link njihovog kanala ispod dole u deskripciji, pogledajte, možda će vam se svidjeti klipovi, fenomenalno su mi uzor na YouTube-u. Što se tiče snimanja, snimam već pa nekih možda 10 mjeseci da snimam YouTube, ali kad sam stvarno neće krenuo da snimam, to je već sad nekad od juna. Da li misliš da ćeš uspjeti na YouTube-u i da ćeš stići do 100.000? Što se tiče uspjeha na YouTube, definitivno smatram da ćemo mi uspjeti jer mi smo najjači, a što se tiče tih 100.000, to je na nama. Koliko se budemo trudili, toliko ćemo i uspjeti. Otkud inspiracija da napraviš YouTube kanal i tvoja priča kako je nastao kanal Nodix? Što se tiče inspiracije, jednostavno volim igrati igrice i gledam bukvalno cijeli život, gledam druge YouTubere kako igraju. To su većinom strani YouTuber, naše ne gledam skoro nikako. Od tog počinje inspiracija, a što se tiče priče kako je nastao kanal Nodix, to je bilo jednostavno, kanal se uopće nije zvao Nodix, zvao se DH Gaming TV, pa smo preimenovali to u Nodix. Kad sam počeo da pričam na ovom našem jeziku, jer prije toga sam snimao klipove na engleskom jeziku. Uglavnom, to je neka priča, krenuo sam čisto onako iz nekog
svog cilja, nešto, ne znam kako da vam objasnim. Uglavnom, skontat ćete vi meni. Gdje bi volio da živiš u budućnosti? Pa ja mislim da bi volio da živim bilo gdje, ali da sam sretan. To je dovoljno. Da li se vidiš na YouTube sceni? Da. Da li u budućnosti planiraš mijenjati mjesto i setup? Što se tiče mjesta, definitivno planiram mijenjati, znači iz ovog ovdje ugla planiram prijeći u drugi ugao u sobi. A što se tiče setupa, već ste vidjeli prethodno u klipu ste vidjeli moj setup otprilike, tako da definitivno kontam mijenjati setup, pogotovo što se tiče stola, jer mi treba malo bolji stol nego što je to trenutno, jer imam televiziju i još jedan dodatni monitor, a taj monitor bukvalno nemam gdje staviti trenutno i to je jedan veliki problem, ali uglavnom radit ću definitivno na uklanjanju tog problema. Ukoliko dođeš do 50.000 na YouTube, da li ćeš napraviti skup u Sarajevu? To ne smijemo raditi koliko znam, jer se to kažnjava, to treba da se odobri kao nekim zakonom, nekom glupošću, može ilegalno. Koliko košta tvoj setup i koji vama koristiš? Pa što se tiče mog setupa, zajedno sa kućom oko 200.000, šalim se. Što se tiče mog setupa, pa koliko sam računao, neki dan košta oko 2000 eura sa televizijom, monitorom, stolicom, volanom i tako dalje. A što se tiče volana, to je Logitech G29. Po meni definitivno trenutno najbolji volan koji možete kupiti. Ukoliko planirate volan, ovo je volan koji morate da kupite. Šta radiš? Flekusujem se. Planiraš li u budućnosti raditi neka okupljanja? Pa isti je ovaj fazon koji sam već rekao koliko znam da je ilegalno, ali opet kažem, imaju ilegalni načini da se to sve uradi. Da li ćeš nekad uskoro dolaziti u Crnu Goru? Što se tiče Crne Gore, znači bio sam prošle godine u Crnoj Gori na moru, što se tiče opet mog dolaska u Crnu Goru, planiram definitivno doći opet negdje na more, da se odmorim, da uživam kao što sam i prošle godine. Koliko dugo igraš Forcu? Što se tiče Force, znači tek kad je izašla, nisam je planirao kupiti, baš sam upravo Emini govorio, moram kupiti igricu bez obzira koliko je para. Izletio sam mnogo para što se tiče Force i setupa, mijenjao sam grafičku karticu, kupovao sam SSD-ove, vamo tamo, tako da morao sam kupiti Forcu, igram je bukvalno od prvog mjeseca kad je izašla, to jest skoro godinu dana već. Da li ćeš live streamovati utrke sa fanovima ili meetup ili slično na Forci? Da. Da li planiraš snimati još neku igricu? Što se tiče ostalih igrica, trenutno igram Minecrafta i to snimam, trenutno igram Formula 1 i to snimam, tako da planiram u budućnosti još neke igrice igrati sigurno. Ali to iduće vrijeme, kraj septembra kad ću imati malo više vremena da snimam, da igram i tako slično. Koliko si do sada... Čitaj normalno, ba! Brate, ovo D ti isto P, znači svaki put... Što ću ja kad sam nepismen? Koliko si do sad novca uložio u Forcu? Što se tiče Force nisam ništa ulagao, osim kupio sam 2 DLC-a, to jest onaj expansion pack gdje dobijete Fortune Island i gdje dobijete Lego World Championship, tako da sve ukupno me izašlo 65 eura. Da li ćeš snimati The Crew 2 ili Need for Speed Payback? Što se tiče Need for Speeda, igrica je ultra dosadna, koja se može prijeći za 2 dana. Izvinjavam se ukoliko ste fan Need for Speeda, i ja sam fan Need for Speeda, ali ovo je iskreno. Igrica je bez veze i nemam potrebe da je snimam, a što se tiče The Crew 2 nisam je nikad igrao, samo ne sviđa mi se više to što je arkada, jer mislim avioni i svašta nešto, sve je to super, ali ja više volim Forcu zato što je više simulacija nego arkada, koliko već razumijete šta pričam. Što misliš kada izlazi GTA 6 i Forza Horizon 5? Što se tiče te dvije igrice, znači definitivno znam da izlazi iduće godine i Forza i GTA 6. Znači GTA 6 izlazi, koliko znam, definitivno nekad možda septembar iduće godine, znači za godinu dana, a isto tako i Forza izlazi krajem godine, novembar. Mislim, malo poslije GTA 16. Mercedes ili BMW? Oba. Nike ili Adidas? Volim oba. I posljednje pitanje. Da li će biti live streamovanja ili klipova sa Fićom? Udar se. Iznenadi me zadnje pitanje. Što se tiče live streamovanja, definitivno, pošto trenutno prestajem sa radom u vezi mog posla, tako da imat ću malo više slobodnog vremena, tako da će biti streamova. A što se tiče klipova sa Fićom, to je odluka između nas dvojice i to ćemo definitivno da odlučimo da snimamo zajedno, koliko znam, u finim sam odnosima s njim i vidjet ćemo na kraju što će biti. Raja, hvala vam mnogo što ste gledali. Moj prvi Q&A povodom 5K, hvala vam još jednom. Subscribeujte se,
lajkujte video, komentarišite video ispod. Nadam se da vam se ovo sve svidjelo i vidimo se u idućem klipu. I možda nekad uskoro u novom poluvlogu ili Q&A. Ili nekom challenge sa mojom djevojkom. Ukoliko želite to da vidite, obavezno napišite. Ćao!